Thiba khangdana lakhiba Sesam Abdul Qadir Samuro Makha Laikai Maning Nambul Turial ge Torbanda Phumlaga Thamnambadagi Asiba Haksang Oina Phangle Misi Asibu Yanida Fondok Tuna Ngasi Ahin Nungaidigi Pangal Tem Manipur Namatam Kaktaba Total Shutdown Lautrokre Amasung Semai Damgi Mari Lenava Department Yengsin Bidre Masina Lomi Kiana Low Uba Yadabagi Pivamda Lady Heidi Kurumzari ISTV ki numidang pung mapan ki pawmiyeng tabiribasing taram na oksiri hojing ngasi ki maruba paw sandong na pizari Thiba khangdana lakhiba Sesam Abdul Qadir Samuro Makha Laikai Maning Nambul Turial ge Torbanda Phumlaga Thamnambadagi Asib Haksang Oina Phangle Pawbita Maya Laikai degi Sesam Abdul Qadir Laikhidabaga Mari Lenana Mafam Adugi Miyamgi Ihau Lakpadagi Manipur Police Central Forcing Yauna Pamdaba Thokdok Thoktanaba Akan Section Tharang Lokhatkre Haji Fabagi Oina Tho Ningdaba Thokdok Thoktabaga Loidana Ihau Aduda Security Force ki Maikadegi Control Tokre Loidana Abdul Qadir Misiga Mari Lenana Masjid Sianaba Miyoi Khara Phagarkhre Habigi Paw Leire Haire Abdul Qadir Misiga Mari Lenana Sem Kiba JS Sina Manipur Lairiba CSO Club Organization Singi Oba Emergency Meeting Su Pawite Maya Laikai Community Hall the Sathakre Hiramasiga Mari Lenana Pawite Maya Laikai da Pangtok Pamayam Gimi from Amada Miyoi Amana Fongdo Kibada Abdul Qadir Hariba Miyoi Asi Tamtin Otpiraba Matungda Hati Kibagi Kudam Sangdam Fangle Adu Police Department na Hiram Asigi Matangda Tejeni Humzilaba Matungda Aseng Balanga Langzil Kangbangam Gani Haiki 27 B unit chigi BOI luchingi ba mahapu thengnabi ma yauradi any mafam da phabi haida lathore iduni madugi dandi ju moina dumpi je sanu akoina mahoi gi tawgro ba moi gi mathau ro moi tawjana sanu akoi gi tawgdo bai khoi gi thau dui khoi taw bachira Amaram na misi asigi maramda Pawbita Kungi Miyam Amadi Manipuri CSO Sing Apunma Mifam Ama Pangtokna JSigi Advisor Alhat Malana Nazimuddin Saruk Yaduna Mifam Ama Pangtokre Mifam Aduna Warep Manga Lokre Warep Sing Adude Manipuri Gi Miyam Amadi CSO Sing Apunma Miyamna Sesam Abdul Qadir Botam Tina Kol Blata Halaba Matungda Phumjilaga Thamlamba Mihat Asi strongly condemn Tawe Man accused Amadi Atai Mihat Asida Janaba Singpung Kungi Marige Manungda Suna Phagadabani Natrabadi Sesam Abdul Qadir Asiba Haksang Logdaba 8027 Unit QRT Branch Matampumagi Oina Tingin Gadabani Mihar Asigi Mayokta Manipur Laidaba Miyamna Yaningdaba Fongdokpagi Democratic of a Protest Pangtokpa Haina Lepnakre Man accused ni Hariba Longzam Khaba Amadi Atai Sanaba Sing Suna Padriba Phaba Amadi Logi Matung in IPC 302 Section Ge Jarak Pidriba Phaba Protest Toba Haina Miyamna Warep Lokre Misi Asibu Yangdaba Fongdok Tuna Ngasi Ahing Nungaidegi Pangal Tem Manipur Namatam Kaktaba Total Shutdown Lautrokre Misi Asigi Matangda Pangal Tem Manipur na Pamis na Fongdok Kibada Sesam Abdul Qadir Kaba Wakal Swerba Mima Nadraba Marilenaba Government ki Department Su Mima Nadre Haibige Certificate Piraba Miyoi Ama Ahing da Thokibadegi Chalang Nari Ngai Charekta Yunam Huidrom ki Jaga Amada Huran Bani Haina Maral Season Duna Tamthina Phubiraba Matungda Police da Sinabagi Mahuta 80 Unit 27 ki QRT Team da Sinaki Haiba Amasung Tamthina Puraga Halaba Matung Damari Makong Kangdaba Durian Mapan Amada Phumjilaga Thamlamba Haibasi Yamna Minungsi Yaudabata Natana Karigumba Kara Kalaga Miyoi Karan Chathakibani Haina Lowi Hairi Thodok Asida Men accused of 80 Unit 27 Ge Khabasu Government na Housing Phaba Ngamdab Haibasi Karigino Misi Asigi case NIA da Sinagadabani Haiba Wafam Yauna demand kaya Tokre Pangal Tem Manipur All Manipur Pumbagi Oina Ngasi Ahing Nungaidegi Total Shutdown Lauktokle Manipur Lairiba CS Organization Club Puna Makna Sesam Abdul Qadir Misi Asigi Justice Pangdriba Phaba Miyama Support Tobiyo Haiki Sesam Abdul Qadir Hatpada Chenabasing Investigation Taunaba CBI NIA da case asi Manipur ki governor na sinagadabani Sesam Abdul Qadir Mihat ki JSC na Torakwa Democratic oiba agitation khuding makta Pangal Tem na support tawani Pangal Tem Manipur na All Manipur pumbagi oina ngasi ahing nongyai dagi total shutdown lauthokle Manipur na lairiba CSO organization club pum namakna Sesam Abdul Qadir misi asigi justice phangdri fawba miyamna support tawbiyu haina CSO singda appeal tawjari
Amaramda Abdul Kadir Misig Mari Lenana Wangway Esig MLA case Lokena Toliba Todokasi local MLA Amo when a Tawai Nungaite Misia Sida Senava Mio Simaral Gimatum in a Charak Pinaba Police na Tibo Homigi Tabak Satari Amasung Singnava Mio Karasu Pagat Kiva Laikre Lamda Masida Ladiba Miam Sumari Makong Samnadaba Communal Eba Wafam social media Singda Sandopigano Misia Sida Same Kibaze Asig Sil Naus Namari Lenaba Higher Authority Amadi Governor Singba Unabada MLA Amo when a Miam Amadi Sigi Matang Pano Sem Saduna Lady Loina Pabiteke Miam na supporting Pata Vinaba appeal to Taurak Day. Kandam Sigi Pabiteki Prazari Sinausi Pudimak Loik na ay Miam Pumda. How's it Sina Lepiba Hongtang Sida Equimiam? JSG Pambugi Matumina and Marina, go to today or is having Hiti, Piargi Matamni, and Piargi Matams Day, Honorable Marina Nava, Rakala Gadi, Honorable Governor JSG Puno on Navigate upon the Honorable Governor of Honda Tang, Honorable Governor of Honda Tangani, Aduga Laiva JSG Hui Pabiteki Prazai Sinaus in Maruina, Laiva Yamna, Wakal Padavira, Quite Swikiva. Aran basing the Sweden, Moy Matix Pigani Adana, toning the Todopia, Ton Bigan Hives and Tandeva Comes Tamsaki. Pawite Mayaleka Digis Sam Abdul Kadir Mihad as Home Department Matamsana Tava Packet Kitabadegi, Toki Benihana Wangway PCC members who were by MPCC General Secretary W. Samzaina, Congress Baban the Pamusing Unabada Fongdokre, Samzaina Makata Kibada, Marol so talked about Abdul Kadir Haukiba Tang Taraga Ayuktegi Mank Ragangasi Ayuk, Asib Haksam Wina Pang Bahibusida Imung Manuna, Mahak Mank Rehana Police the Pau Pibadegi, Lokot from Topa Tabaxi Matamsana, Lok Kitabadegi, Taukidabugi Mami Sound Tai, Asigumo Togdok Matung. The Amuk talk to Navamari, like never sing that Mangzona section, Tarang sing Lokot Haninge, like a Drabagi among Manuna, Langhoriba Awabada, MPC Series Yabaga Lidana Todo Asina, Kangluki, Iran, Oina, Putopi the Naba, Honaminasi High Key. Mankibaga missing report Tauribani Home Department na proper action log the Badigi Nimit Tayet ni Supna Miwese Hangdana Labani Mihada se justice Waraktana culprit Singado Matikcha Badandi Pidana Wayan Ninkina Satadana Atu Matam Damakoibu Matikcha Badandi Pivase Manipur Pradesh Congress Committee na Pami Dimal Tawi Asigumba Tagogwato Asina Akoi Jati Masel Communal Weba issue Sagatana Amaga Nungsinadaba Amaga Nuainadaba Mihat Mipul Yamamo Marilta Daba Situation Lama Lahalgumsi Aikoi Amaga Mutual Understanding Lainadana Santi Haiba Ola Wase Koipuna Langminadana Manipur se Afaba Maige Mada Porpa Manipur Pradesh Congress Committee na Imal Tawi Manipur Pradesh Congress Committee na Pamjai Sesam Abdul Kadirbo, Halaga Samuro, the Pumzilaga Tamlama Todok Adu, Samurogi Mera Paibi Amadi Club Singing the Fongdokre, Palem Mama Apunba Lamzing Loop, Samuro Makalekai Amadi, Social Development Club Na Todok Adu, Yaring the Fongdoktuna, Mifam Pangtokre, Mifam Aduna Todok Adu, Nungsi Sanana, Leminariba Samuro, Amadi Akwebigi, Kunja Singda, Nungsina Danaba Sing Sip. Tabani Hanya Lowe, Asiguma Togdog Seneriba Kudimak Paraga Logi, Weba Charak Pigadabini, Asigumba, Tamtiba Togdog Toliba Mio Singna, Samuro Miam the Lale Hazagadabini High Key. Community Weba, Irama, Tunanabagi the Mata, Silapasi, Karima, Sandagi, Karamanu, the Torapano, Hibasi, Samro Pazagi Mama will be singing Humoda as a thematic painted, letting me see as he Atumbalang and Putopiga Dabani, Aduga, Hariba Misi, Asida, Samuroga Poraga, Humamibasi, Masida Senariba Mio, Magis Hagai, Mama Mapa, Imunganung Yana, Samurogi Pazada, Lale Hajadri Papa, Samurogi Pazana, Pibangamo, Masiga Loina, Hariba, Isaka Dimasigi. Magi atama sati the Maka, Akoi Samarogi, Maya Paibi, my dancing a minute Amatang, Kumina Laiduna, Awaba Puntosari. Pawite Mayalekai Gesa Sam Abdul Kadir Gimi Hata, Senabani Habiyumnam, Hydromaka Kai Miyoi Kara Amadi, Yumnam Hydrom the Lebe 80 Unit 27 QRT, the Yawa Miyoi Kara, Police Investigation Yamatungina Fagat Kre Haina, Control Room Arambai Tengol Unit 27 Gerol Amana Haide, Makata Rapade QRT Asige Miyoi Karasu, Generamadi Police surrender to Hankre, Makatana Police Natara for investigation, some of the loge procedure Lakpada, Arambai Tengol na Pool Corporation Pigani, Lambda Masida, Himinariba Mate, Amadi Mate Pangal now Singna Irang Sigi, Marida, Communal Gi over Irang, Sagat Pidanava Amadi.
tahanbidana appeal tawri Pawite maya lekai degi Sesam Abdul Qadir LS Asobana Laikidabada Youth Unity Development Organization Yudo Yumnam Hidromaka Lekai Social Welfare Club Top Sifai Amasung United Youth Club Yumnam Hidrom Amade Tiam Lesang Kong Awawa Amadi Nuaitaba Fongdurakli Haina Social Welfare Club Top Sifai na Thadro Pochero Lamata Fongdurakli Zerolas Namakata Adunamisi Asigamari Lenana Ainge Ebatabok Sing Pakatuna Seneriba Mio Sing Atuba Fadunamatic Savacherak Pio Hire Lisingni kunga marigi angan masarukta ising isaw thokibadagi lamsang esigi manungda leba sengmai dam gi saruk khara kai khiba amade side canal gi saruk singsu kai khibadagi ngasi phawa manya irrigation department na semjin dabana sengmai amade hangang esigi manungda leba kun mapan gi rofam sing kumsi lau panba yaroi dabagi phiyam dal leire lamsang esigi MLAS Rajan amade kun mapan gi mihu singa punna chatuna sengmai dam gi hojik oriba phiyam ngasi yangsin khre MLAS Rajan na Manipur minor irrigation department ki mari leina engineer sinang asi dam asigi pibam yang sinminasi haina kangan krabasu department asigi engineer amata mafam asida lakte dam asigi line canal singsu hozifawa Shamjindana lady Masina Maram Oduna Lomi Kya Kumsi Sahida Low Uda Awa Mayok Nagadure Damasilpa Kro Kya Sang na Sakrabasu quality control Togdana Tabak Suba Amade Akas Bilok Toki Bana Pibam Masi Yorokpane Maram Aduna Semai Dam Masi Fail Waraba Dam Ama Oire Lomi Singa Damasidagi Ising Pangani Highway Hazaba Laitre Amaram the Lamsang Esigi Manung the Leba Mapam Ahum Marida MI Department and Tube Well Hulam Laga, Makata, Mapam Ayamada Tube Well Hutpigi, Tabak Lepre, Tika Asikanana Tauribano, Work Order Kanana Piki Haina, Ticket Podesu, Kangmangamdre, Makatana, Tabak Subugi, Mamisu Ude, Madam Aduna Housing Paliba Governor Gi, Lengak Asina Marile Nabo authorities in the Poktak, Piduna MI Department, Sudi Batabak Singasigi Matakta, Enquiry Amatoviu, Mahaganangasi, Sengmai Dam, Fail Odiba Asigi, Matang the Governor, Ayiba Cheryl Amasu Pisilagani High King. अकोई क्वालिटी कंट्रोल तौदना थबक सी सुगिबा MI डिपार्टमेंट की हानदगी सुम कास बिल लौबा हाइनबगी फिवम दुदैदा तौगिबा थबक मयाम दुना ngasi सेंगमाई दाम पूरा फेल होरे अदुना माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट पाइखत थबक खुदिंग गवर्नर काउंसिल गवर्नर की लैरिबा सरकार असिना मुन्न कुपना येंगबा दरकार होरे सेंगमाई दाम की लैरिबा फिवम जे 2024 दा अकोई फ्लड तौगिबा मतुंगदगी ngasi बावदा फिवम सी करीमता अहोंग लेतना एजीटी हंदकी अमुक फ्लडुदा अमुक हैना सोक्सलगा माइगैसिगी प्रजाना माइनर इरिगेशन इसिंग पिरखिनी आना गाइरिबसे मसी आशा तौरिबसे या तौबिरनु मसी अखोई कुंगी नोंग लागा अखोई उबनतना माइनर इरिगेशन की डिपार्टमेंट की मखादा पाइखतबा दामसिनदी माइगैसिगी प्रजाना इसिंग फंगने हबसे आई थाजब ngamdre आदना माइगैसिगी प्रजा मियाम दा या अखोई अपील तौरी Manipur ke tongan ba OTT app sing Ipo Media Meso TV MFDC amade Malang Kaitel app sing dege download toroka film saithola man kupu ama film forum Manipur ki enforcement team ki piracy drive to fagat pangam kre film forum na fagalaba muse sing adu matung da amukana tawdana ba warak watem laga imung manung da sinakre faraba sing manung dege lilong dege avas na piracy tawkraba film sing ase kana gumbas sin kakthat piyo makhata na madu da tholakpa afapata masa masa na pujaga da bani haire asigma piracy tawba film record toroga yuan ba telegram da thagat pa YouTube amade Facebook na singbada thadok pa ase tawdana ba film forum ki makari ki Manipur miyam da appeal torakle Manipur film industry hingna bu khona bada Yamna Asobo Todang Lobio, Makatana film piracy toba, Tangnaba, Tolabudi, the Cinematography Amendment Act 2023 Ge, Matung Ina Pangam Topol Logi Sapsaba, Jarak Singh Pangani Hairi. Abbas, family long the gate. Aina apps the gate, film Kara download Oraga, a top of the site over. Film forum the Kanko the gate, Makoi Nebo, Kokapiraga, what him told the Newakantan dire. Aina sai thoki ba film singado kana gumba dalai yaur gade atho matam na kathat piro madu ka tabata gade adu ta tholapa apa phata ta ta pun ma sana sana na dalamni Manipur hauki bapung kunga marigi manungda COVID sample nifugo hamdoi test tabada miyoi taraga mari COVID-19 positive oiba thengnare ngasi nauna positive oraklaba miyoi sing adudi Bishnupurdagi ahum Imphal East dagi ahum amadi Imphal West dagi nipan ni haire hauji fabada positive oiba apunba masing kuntra mari yaure hauki bajun tara tarukta kokomi ge miyoi tarukna sabatim amana Gwaltabi Thodoka Mari Lenana Sem Kiba Enquiry Committee Gi member ka Imphal Ge New Secretariat ta Phamina Duna Matam Helaklaba Enquiry Gi Thabak Asigi Oiba Status Khangdok Naba Committee Ge
मेंबरसिंग इम्फाल के न्यूज सेक्रेटरीट फमिनादुना मतम हेलकलबा इंक्वायरी के थबक असिगी ओइब स्टेटस खंगदोकनबा फमिनाखरे हाइरे कोकोमी की चरोल अमना इंक्वायरी कमिटी असिगी माइकेदगी इंक्वायरी की रिपोर्ट हौकिबा जून 13 लांखतखरे हाइरखी हौजिकटी इंक्वायरी रिपोर्ट असी मणिपुर के गवर्नर के ऑफिस लाइख्रे हिरम असिगी मतंगदा कोकोमीना थौदोक अदुदा पेनखिद्रबा मणिपुर मियामना खौरांग नाइदुना लेदबा थौदोक असिगी अचुम वायल के रिपोर्ट असी अथुबा मतमदा मियामदा लाउथोकनबा नत्रगा थबक लौखटननबा होनगदबनी मणिपुर इमा के सक्तम अमदी इकाई कुमनबबु ngakpa haiba asi lepak asige khwaidagi awang amadi maru oiba thodang amani amadi masigi mayokta lerakpa phibam punamak miyamna siba naba khangdana thengaduna lakhibani maram asina leiriba lepak ki identity bu singnarakdiba thodok asigi matik saba wayal ama lepak miyamda piba haibasi paliba lengak asigi fundamental duty ni haiba lawi maram asina langkhakreba report asige chapchaba report adu miyamda thamui segna kariguma makhal amatagi temsingnaba thawong sing yawhandana asumba wafam de yumpham oiba chanaba thabak sing paikhanaba honabiyo karigumba report asida yumpham oraga miyamna peningai oidaba wafam da thabak torokpa thoklabadi hena transparent oiba amadi accountability leigani haina khanba independent inquiry ama amuk tawnabagi tangai fadaba lakani hairi हौकिबा मे कुंट्रादा नागालैंड के फेसमादा लैंडस्लाइड थोकिबदगी मरी लेनबा कंपनी सिंह चथरिबा लंबी सेमगे थबक सिंह सनाबदे डिस्ट्रिक्ट ट्रक ड्राइवर्स यूनियन के प्रेसिडेंट सुंदे लोलीना हक्सेंगना सतुना यंगसनख्रे महाना फोंदरोपगे मतुंग इन लैंडस्लाइड थोकिबा मफम अदुदा लंबी सेमगे थबक असि सिंह सरुक सिंहदा ककलगा सेमनी हौजि फाबगी ओइना लंबी ककपगी थबक चथरिबा असिदा कंपनी के मियो सिंहना फोंदरोपगे मतुंग इना करिगुमा लंबी ककपा असिदा नोंग सुरकलबदी था अमरोम हेना मालपुबा गाड़ी सिंह सतपा याखिरोय हाइरि पनबयाई लंबी तत्खेबा असिना मरम ओरगा मणिपुरदा नोमदा संगदबा याद्र पोलम सिंह पुसिलकनबगिदमकता नॉर्थ ईस्ट ट्रक यूनियन के मियंग मखादा मणिपुर ड्राइवर एसोसिएशन चनापति डिस्ट्रिक्ट ट्रक ड्राइवर्स यूनियन चनापति डिस्ट्रिक्ट ट्रक ओनर्स एसोसिएशन अमरे मणिपुर गुरखा मोटर वर्कर्स वेलफेयर यूनियन नागालैंड मणिपुर बॉर्डर्स के केडिमा दगी बाईपास रोड अमा सेमना हौजिक पोट पुबा गाड़ी सिंह इम्फाल तमना यरुकनबा थबक पाइखतलिबनी इम्फाल डिस्ट्रिक्ट के लैतान पोपी के साधु लंपाक लकोंदा लौ खोबा चलुबा लैतान पोपी के खुंजा सिंह अथिंग पिरक्पा पीस एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी पीडीसीसी न यांगदब फोंदोरकले पीडीसीसी के प्रेसिडेंट लेमा पोपम जोइना लुसिंगना पीडीसीसी के थोमी सिंह असे लैतान पोपी खुंजा सिंह उनखी पीडीसीसी के प्रेसिडेंट जोइना फोंदोरखिबदा कुकी टेररिस्ट न लौ उबा संगदेब खुंजा सिंह अथिंग पिरक्पदा लेरिबा सेक्रेटरी सिंह न तोफम थोपा तौखिदबा असि मरि लेनाबो अथॉरिटी न हक्सिन मियंग संगफम थोई कुकी सिंह मथक्ता अकनबे एक्शन लौखत्रबदी अकनबा इहौ लाकनी हाइखी मखोइना तौरैबा मोंग असैदा अखोइगी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की ऑनरेबल रेस्पेक्टेड गवर्नर मरी लेनबा अथॉरिटी की चीफ सेक्रेटरी न चिंगबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट की लुचिंग सिंगना अथुबदा मियंग चंगबिरे कांदा मसिगी सोल्यूशन अमा पुरकननबा मणिपुर से पीस लांगननबा हानगी तंगदु लैताबा इंडिजिनस पीपल सिंगी यामना इंग चिंगना जाति खुदिमाक अमतोइने हिमिनबगी वाखलोलदो मांगनगिदनबगिदमक्ता मरुइबा थौदांग लौबिरबा सरकार की मिशनरी सिंगना होनबियु हाइबा वाफम असि पीडीसीसी की माइगैदगी अपील तौजरी हाइबसिगी वांगमदा नहानदगिना सथरगलिबा मरक मरकता कायहौदना सुम तौबा मसिगी चनबी लागदी लोगी वांगमदसु अखोइगी पीपल सिंगना नियम सिंगना खोंजंग लाओय हानिया लेते नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट नीट यूजी 2025 मणिपुर की ओइन स्टेट टॉपर ओरखरबा इरुविन खुंद्रा पंबो मणिपुर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बिरेना खुदोल पोपिदुना पोलिंग थवडखरे लुवांग समम लेबा फॉर्मर सीएम की युमदा पांगथोकिबा थौरम मदुदा डॉक्टर ओरबा मतुंगदा अना लायंगी थबक थौरमदा हनबा लेतना मियाम की थौगल तौनबा पौताक पीखे पनबयाई इरुविन खुंद्रापम थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खांगबु मस्ताम लेकाइदगे खुंद्रापम गोपी मोहन समसुंग मरांगथेम प्रोमिलागे मसानुफानी महागना ऑल इंडिया की ओइना रैंक लिसिंग अहम सात्रे तरुक्ता लाखिबने अमरमदा खांगबो मस्ताम लेकाइदगे इरुविन खुंद्रापमना नीट एग्जामिनेशन दा सादा मौद्रामापन दशमिक निपान अनि फंगदुना माई पालकपदा खांगबो डेवलपमेंट सोसाइटी न नोंगाइबो फोंदोपगा लोइना माकी तुंगी पुंसीदा माई पाकनबा याइफा थौजाल पिरकले हंदकी इसिंग इसावना मरम ओरगा इसिंग थमजिन केबा नोंगमैबुंग साकप्रम लेकाइगी अकोइबदा लेबा मियोय क्यादा इसिंग इसाव हंधक्रबा मतुंगदा थोरक पलेना कयागी मतंगदा नोंगमैबुंग साकप्रम लेरक डेवलपमेंट कमिटी न सिंदुना नोमगी ओइबा लेमना लाइमगी थरम अमा नोंगमैबुंग साकप्रम डायरेक्टर लेबा मल्टी यूटिलिटी पार्क ता पांगथोखरे केम मसिदा मेडिसिन अमसुंग स्किन यावना तोंगान तोंगान बा लेना क्या लायंबगा लोइना हिदा लांगथोक क्या सो लेमना पीखे पांगथोलेबा केम मसिगी मतंगदा नोंगमैबुंग साकप्रम लेरक के सेक्रेटरी मरांगथेम निसिकांतना हंदकी इसिंग इसाव
asida laika asi supak sana thumbaga loinana matam kuina ising tungsinuna lekhibana ising hantakraba matungda hangoiba manam amadi apum asa kayana tholak palaina kya dagi ngak thoknaba amadi miyama thengnariba awaba asikrada orabza kok nganaba pandamda tharamasi pangthokpani haiki Pongman pixel lakpa aduga tagadaba marususu na chenthokidaba potu pi abanina khoi si khara thenna khara kuina changbagi masa amasu oiba aduna khoi na sida matam kuina tungdana leiba maram oiduna khoi gi keno se patha pundaba mayam ama yarakpadagi masidi kamaina tawsige na haina le masidi health camp ama tawsi haidana sinja langjebani yamna keno oiba amana khoi gi hojik turning point oiba matam sida corona gi amuk affected oirakpa mi mayam ama asum matang sum yang khalakona maro moraga hakoida karigumba precautionary karigumba khara amla khot horogadi haidar masi kena tawjage haidana khoina masi pangthok sabani Republican Party of India RPI athawale Manipur State Committee ge spokesperson Singh Khankre Khalaba Singh adu party asigi national secretary stu oriba State Committee ge president Maisho Thanawjamna ngasi Khankibani Khalaba Singh adu di party asigi vice president Chapamsa Kanglipal Dr Habizam Gitazen Salam Birla Devi party asigi general secretary of operation group captain BN Sharma amasung general secretary Maiba Matau Lebi Sanune party asigi mari lenaba thabak tharam media amasung panel discussion singbada party asigi mahus sendana wangang bada saruk yagani haire High Court Bar Association of Manipur ge ngasi pangthokeba election lisingani kunga manga di kunga tarit fawa association asigi nauna thau pugudaba president vice president amade secretary yana miyutara ga manga khankre Khalaba Singh adudi president senior advocate and Kumarjit vice president senior advocate and Umakant amade secretary the advocate Puspa Gurumayumne All Manipur Bar Association lisingani kunga manga di singani kunga tarit fawa ge nauna thau pugudaba sing ngasi pangthokeba Mikhal na khankre president advocate Sapram Bimol Chandra vice president advocate Yangkokpam Priyokumar advocate Mutum Manorama amade secretary da advocate Ningombam Angau Thoibana Oregane Masigaluna joint secretary executive da namiyoi mapan su ngasi pangthokeba election da khankre haina pangthokeba election asigi returning officer ki ais tonjawba na thadrpa cherol amana khangalakle Haji Pauge Martha attend break Lominasi. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohali pumna maksibu kudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi selaba amadi khangnau maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi aphaba thau hamna bone. Adom gi khwaidi gi maru riba liver gi demukta di kari section thorang lo birib. Novocam health care gi original lipsa 5G na adom gi liver buson badai ngak thol. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumba gi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo original lipsa 5G. Novocam Healthcare na sajaba original lipsep 5G ahum lobada coffee cup ama free da hapchari. Handaki lakadoriba NEET exam 2025-26 Red Mine Institute kasabat kaya nakai manung dalaiba coaching center asida mamagi jahi kaya na NEET ki qualified whereba satra kaya putukaba ozasin subject singa dudi physics, chemistry, biology amadi maths ni CBSE amadi council class 11 amadi GRP class class starting from 23rd June Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Comet has done it again in NEET UG 2025. regular student A regular student of Comet scoring 579 out of 720. NEET UG 2025 ki All India rank 3706 state ki state topper oiba ngamjaki Comet ki oja sing na handaki NEET ki preparation to da yamna help to biki oja sing yamna friendly oi wari sanawa khot pa yamna ngai question hangba chatba khot ba da kem pan ba lai to Comet se adum Manipur ki oina laiba institute myam sidai top pe mock test series na ingona help yam tawgi chapter ama pare chapter dugi khangdaba kari da lairi aduga karam na kawgre aduga karam na focus area no aibdo aduga test dagi maroina khangma oja singna piriba kanao sing lahu nawa future experience na recommend tawni Comet, where excelling is the way of life. Enroll today, shine tomorrow.
2025 की स्टेट टॉपर ओइना ताव ngамजare सिदा अइना मेसिदा तम कांसिदा मेसी गोजा सिंसिना इबो यामना हेल्प तौबिगी निची की मतांग दा निची करिनो हाजि खंगनबा अदुगा निची मागी एग्जाम से कमायना थागदगे मागी टेक्निक करी करा लैबसिंग अदुगा मा खंगदबसिंग ताक्पीबा सिना सिंगदा मेसिना हेल्प याम तौ नीट की एक्सपीरियंस होइबा आई ब्रदर सिस्टर सिंगदा हाजनि ममदि मेसिदा लैबा फैसिलिटी सिंग मेसी की टॉप टॉप मागी मगोन सिंग से उमतन सी की क्लास दे यावगा तौबियो हाना हाजर होला तो होयकाना अखोय मुनाय ब्रेक की तुंगदा मखा ताबा पाउदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की अनोवा प्रेसिडेंट पूजा एलांबम तराम उपगा लोइना एम्बुलेंस सर्विस हौदोपगी थरम पांगथोखरे थरम अदुदा एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर आर.के. रंजन पिरकपा एम्बुलेंस प्रेसिडेंट लमथाखी नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स ओइरिबा जिना पोसमबु इंडिया की इहान हानबा नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी ओइना हांगदुकलिबा त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की इहान हानबा गवर्निंग बॉडी के नॉमिनेटेड मेंबर ओइना खल्ले हाइरे जिना पोसमबम इंडिया पुंबुगे कोऑपरेटिव सेक्टर के मरु अबा मियोय मरी खनबगे मनुंगदा यारोकपने इंडिया के कोऑपरेटिव मूवमेंट त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी अनंत गुजरात के लैंडमार्क हिस्ट्री ओइना लेहरगदबा इहान हानबा गवर्निंग बोर्ड असिदा एक्स ऑफिशियल मेंबर अमरी nominated representatives sing asi central ministry amadi cooperative institutions sing dagi yaure jina posambambu Tribhuvan university ke nominated member oina khalakpa asina india lenga na cooperative education asi semada geographical amadi cultural representation asi maru oi lawbugi mami tari jina posambamna nominated member oira fasan india ge cooperative ke thabak sing da awang nongpok ke miyo sing saruk yari amadi awang nongpok lamdam asi india ge development saruk yari haibu takle Hayeng kun gamari suba the Great June Uprising 18 June 2025 ningsing tharam maipana pangthonaba United Committee Manipur UCM ge founder member amasung Human Rights Commission ge founder member NJ Nongyai na yafa paujel pibaga loinena ihawasda laikhidrabo singi mafamne kai kumnabu ulakle India government amasung National Socialist Council of Nagaland NSNIM ge without territorial limit yaba Bangkok ceasefire agreement 14 June 2001 na Manipur ngamkhoi bo singna rakhe hongnaruba leitana lepak khupna Manipuri singna mama lepak ke ngamkhoi kannaba lising ani amage June 13 dege July 19 fawa matol lomba ihau sangsin ke leibak miyam na ihau asigi maikai sumna punaba lising ani amage July 3 da United Committee Manipur UCM semke ihau asida marai pak ningba miyo taragani pan punsi lomke miyo songa rom asokapan nangke India ke Prime Minister na unasi harak padige July 19 da UCM ge delegation chamane Delhi da unaraba matungda without territorial limit wai hilok tona Manipur dege ceasefire handoke ihau ase miyam ge mai pakpa amani aikoina laingakta taknaduna laikhidraba singge Imphal ge Kekropat Kanglada Poloiki mafam asida memorial complex semgatki amasung numit asi general holiday ohenke adubu hojikti oikhidre sahi lising ani henna khunailon semilon inalon amasung lengak lon sengolakiba Manipuri singge kunmathu suba sahi sa hogolakpagi the Great June Uprising peace unity amasung integrity paujil poba ihongne masabu kathok sabani kangrup naide yengnabubo misi mina thokhande democracy bu matik maya happy Africa Asia Europe North America South America da thokeba socio eco political amasung cultural ge people's uprising singa sangdam nabada thak tade malem kunmathu suba sai asa asigi puwari saruk ama oiduna malem university singda tamduna nainiragane mare pakning ba thongna leiba puksel sengba mahi gi mangal phangbatana mare pakkanba ngamgani Manipuri singi marai bhakti Manipuri sing lepsagadabani hairi Lambi khudongchiba amada soktuna leiriba naharol thaudangi pawmi karau bitra makhale kai dige haikam zadumani da thamoiban kendra gi MLA KS Joykisan na zadumani gi yumda chatuna sel gi mateng pangkhre MLA Joykisan na pawmusing da ana ayek amani asok opan yarop matamda mahaki makai dige mateng pangduna lakle
पाउमी जादो मनी थुना फबु ओरसनु अमरमदा हंदक अहमदाबाद प्लेन काइबकी थौदोक्ता मणिपुरदगी लैखिद्रबा थौबालदगी गांथोय श्रमा कोंगा लाकपम अमसुंग कांगपोपीदगी लमनुंग थेम सिंगसन लैखिदबदा अदुकी मतिक थमो सोकना नुंगाइखिदे लैखिद्रबी अनि असिगे मनुंगदा लुनमिनथांग सिंगसनगी थवाई याउद्रबा हक्सांग एयरपोर्ट पुरकपदा कोकोमीना मतेंग पांगनी कोकोमीना इमुंग मनुंगे मियोसिंग एयरपोर्ट लाकपियु कोकोमीना अंगंबा मतेंग पांगनी हाइना फोंदोखिबा अदु याम नुंगाइबा फावी अमदे चौथोक्सै मरा लेबा मियो सिंह लोगी अब थबक लौकली लौच लौखत किगने मिसम प्रजा सिंहददी कांगलुप नायना येंगबदी सुमलोय कोकोमीना लौलिबा फिरेब असि असुंबा फिरेबने लोमिनथांग सिंगसनगे थवाई याउद्रबा हक्सांग इमुंग मनुंगना एयरपोर्टगी लौरगदी याम नुंगाइबा ओइगनी हाइखि कोकोमीना यामना पृथ्वी पे थमोय सोकनाबा मनटै मणिपुर सियाम थमोय सोकपा दमदम सिकी चानी हाइतारे मोय अनिद्रेदा अखोयगी कोकी जोगी अमसु लमनु थेंग सिंगसन अमसु यौरमबदो एयरपोर्ट पुरकपदा अखोय मतेंग पांगनी फैमिली लाकपदा मदो एयरपोर्ट लाकपियुना अपील दौसे याम फजबा फेनोन हाइतारे आई मदु दंतै नोंगाय फोई चाउथोकसै मिसम प्रजा सिंगसिददी कांगलुप नायना येंथीबदि चुमोय अदना कोकोमीना लौरिबा फिरेबतु असेंबा फिरेबनी इचलुगी फैमिली रिलेटिव मैमना एयरपोर्ट के लाग लौगदी यम नोंगाइबा मोइनी खल्ले दुगा नॉट ओनली कोमी मणिपुर लेरिबा चिंग तमगी सेसो खुदिमनसु सुगुम्बा सिंगसे सिदि अमगा अमगा खनबा मैम से कौथोकनरगा सुगुम्बा सिदि मतेंग पांगबिबने फै ngakpiba कौथोकपै नमसु दरकार लै नत्रगदी मान अरु तौगिबा दुम तौना लेगदी अखोय लोइनमकि मांगजेबो होरकने एफसी मसेमतंग थमजगे बिस्वा संबद केंद्र मणिपुर सिंधुना देवारसी नारद जयंती की थरम पांगथोखरे कोंजें लेकाय लेबा भास्कर प्रभागी कम्प्लेक्स पांगथोखिबा ngasi की थरम अदुदा पोनोफम की एडिटरसु ओइबा देवारसी नारद जर्नलिस्ट अवार्डी अरिबम रविंद्र शर्मा बिस्वा संबद केंद्र मणिपुर की प्रेसिडेंट ए ब्रजकुमार शर्मा अमदे प्रक्रिया प्रभागी नेशनल कन्वेनर जे नंद कुमारना सिंगमना थरमपु सिंग ओना सरुप याखे थरमसिग मरी लेना एडिटर ए रविंद्र शर्मना हौजिकी मतम के जर्नलिस्ट न सेंटिमेंट युमफम ओइदुना पाउ तोरबदि मियाम दा असुंबा असिंगबा पाउ सिंग योहनबदा अरुबो ओइगने मीगा लाइगा समनरिङै नि हाइबा अंगनबा मतम की वारी लारिक सिंगदा नरदा मुनिना लौरम थौदांग सिंग असि मी लाई अमदे हिंसाबो सिंगी मरकता अमना अमदा पाउ तमदुना तुंगदा ओरकदबो सिंग हायरंबा मुनि अमने वारी लाइरिक सिंगदा महागना हायरंबा सिंग असुंबता युमफम ओइबा पाउजल सिंग ओइके ngasi जर्नलिस्ट सिंगनसु मीनसु याबा लाइनसु याबा हिंसाबा सिंगसु याबा मखल के पाउ सिंग तबुगी तंगाई फदबा लै हाइके नारद मुनिसी हौजिकी मतम सिगा हायरगदि मासी पाउमी जर्नलिस्ट करम जर्नलिस्ट असुंबो पाउ पीबा जर्नलिस्ट ओइबुना हौजिकसु कोइ मतमजिसु जर्नलिस्ट सी खुदिमदा तुम वेलकम अदुम तौगी सुमाय तौदनबासु जर्नलिस्ट ओइबुना लाइनसु मीनसु हिंसाबनसु लोइमुदा वेलकम तुबा सुइदना वेलंगनियाना आई ताजे कक्सिंग खुनौ एजुकेशनल फोरम के तरामरी सुबा एनुअल फेलिसिटेशन फंक्शन पांगथोखरे कक्सिंग खुनौ द पांगथोखिबा थरम अदुदा नेलिट इम्फाल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर वाई जयंत केकेईएफ के प्रेसिडेंट सु ओरिबा एमयू की डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की हेड डॉक्टर कुमुक्सम रविंद्रना थरम के अथोई मिथुलन सिंह सरुप याखी थरम अदुगा मरी लेना नेलिट इम्फाल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर वाई जयंतना माइरो सिंह क्लास 12 लोइबगा इसागी करियर सेमबदा इसागा चुनबा लंबी खनबा तंगाई फदे हाइके एमयू की डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की हेड डॉक्टर कुमुक्सम रविंद्रना महिरोई मामा मपा अमदि ओजा सिंगना वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पीनब होनसे एजुकेशन ना मार्क वांगना फंगनबगी खलोइदबने महिरो सिंगबो ममुताना खंगलगा एकेडमिक जर्नी अदुना लोइरकप मतमदा मखोइगी पुंसीदा एजुकेशन की असेंगबा वैल्यू फंगनदुना होनफम थोइ हाइखी पुंसी याई बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर ना स्टेट नेशनल प्लेयर्स कप पुथोपदा नतना लंदमासी अवाना तारक मतमदा अंगम मटेंग पांगदुना लाक्ले 3 मे 2023 दगी हौजिक फाबदा लेप्तना थोकलेबा कांगलू की इरांग असिदा अवाबा तारबा मियो सिंगी साना थकनबा हेल्थ कैंप ब्लड डोनेशन अवाबा तारबा रिलीफ कैंप तलेरिबा सिंगदा मटेंग पांगदुना लाक्ले 29 मे 2025 ता लेप्तना चुखिबा नोंगना मरम ओरगा इसिंग इसाउ ठोक्तना अवाबा तारबा खुराई हाइक्रू मखोंगदा हांगलु रिलीफ कैंप अमदि अकोइबदा लेबा युम सिंगदा थकनबा इसिंग अमदि सेल के मटेंग पांगबा मतुंगदसु लेबा की अवा अना तारकपदा पुंसी याई बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर न मटेंग पांगनी हाइरे
International Day of Biological Diversity 2005 Kamari Lenana 1 day discourse on biodiversity conservation and prize distribution Tharam Chandrada Leba Inland Water Transport Complex hold the Pangtokre Loktak Development of Zoology Manipur University Babina Healthcare and Hospitality Industries Private Limited Amasung BNet Manipurga Sinduna Pangtokiba Tharam Aduda Hanagi Vice Chancellor DM University Professor and Rasmohan Singh Loktak Development Authority LDAG Project Director NJ Chanazawa Maitei Babina Healthcare and Hospitality Industries Private Limited ke Chairman and Managing Director Dr. T.S. Davali Singh Amade Miyakana Sarukya ke Unwin the Mirror the Loktak Lake Hyper Slogan Galina UN Piba Harmony with Nurses and Sustainable Development Team the Pangtoke Harmony of Biodiversity with the Landscape of University Hyper Team the Pangtoke Photo Competition the Makomatang Tarabas Sing the Manamatum Sing Suyan Toke Lions International District 322 Dina Lions Club International Foundation Game Makada Handaki Isao Sogalaba Kongbol Assembly Youth Club Sangrenda Lem Nalayamagi Kem Pangtokre Kem Aduga Mari Lenin Lions International District 322 DG District Governor T.S. Keso Singna Handaki Isao Sogalaba Mafam Sing the Lions Club na Kariguma Mating Kara Panabidamak Lions Club International Foundation na Ayaba Pilaktuna Lem Nalayamagi Kemasi Kongbol Assembly Youth Club Kakusam Naga Club Asik Sangan the Pangtokune Mio Saniromda Lem Laying Duna Hilang Sing Suyan Toki Makata Nasu Lions Club na Atay Mafam Singda Lem Nalayamagi Kemasi Pangtopuka Luena Chana Tagnava Sing Hawaii Talk to Singba Kak Natana Mosquito Net Amadi Mattress Singba Singuyan Tok number same Sari Haiki Club so size the flood affected areas some relief measures kra paikat na ba khoi international foundation da thagat chabane ma khoi na approval pibire masi makha tabal su khoi hojeki laiba affected people sing sigi persons sigi khoi relief material pinena ba khoi tarai tawle jare yam thorang asi mini humni manungda some kangan gan mattress pau yaw na ari ma khoi asa na thano seng jak hawai sengwai how masagi personal hygiene even sanitary pad sapon even drinking water bhawa ko yekosan ba plants Lions Club of Imphal City के तारुक सुबह चार्टर्स नाइट कप 2025-26 के BOD खनमी के थरम पांगथोकरे Lions Club International District 322 DG मखाद Lions Club of Imphal City न सिंदरा होटल इम्फाल द पांगथोक के तारुक सुबह चार्टर्स नाइट 2024-25 अमसों Lionistic Year 2025-26 के Board of Directors install तबगी थरम अदुदा Lions Club of Imphal City के District Governor केसो Past District Governor O Dhanavir L Gojendro Ais Manikanta District Chairperson T.S. Mahendra Pratap यावना Lions Club of Imphal City के ममांगदा थौपुरम सिंह मेंबर सिंह थरुमगे अथोई मिथुलन सिंह वन सरुक याखे Manipuri Sahiत्य Parisad Imphal na tising ani kun mga gi oina sahitya kala sanskriti gi lamda thodok hendok na dan toriba singda pigidaba ufadhi ama sungsel gi mana phanggadaba miyo singe maming ngasi phamkeba parisad ke executive committee gi mifam na lauthokre haina parisad asin thador paserol amana phongdorakle serol asin makha taradona ufadhi phanggadaba sing adudi nomaitem tombi sahitya bhusan lamabam biramani sahitya bhusan SIS nimai sarma sangeet bhusan na sankritan yauna miyo taragu humdoi khankre loina parisad के सेलगी मना फंगदब सिंह अदुदी कसम प्रियो कुमार श्रीमद परमहंस जोगचंद्र गिरी ब्रह्मचारी मयुम गोपीमोहन शर्मा नोमाइटम ब्रजबिदु सिंह बेदा भूषण यावना मियो तरे खनखरे मना सिंह असि मणिपुर साहित्य परिषद के मणिपुर सुबह सही के मिफम गमरी लेना लांथोकनी हाइरे खुंद्राप मखा लेकाई साखवत थौरांग नुपी लुप के मतम सांग प्रेसिडेंट ओरम्बे लाइफ्राकपम लाइबाक लोटपीना हौकेब जून 13 लेखिदबदा खुंद्रा पमखा लेकाई कम्युनिटी हॉल अवाब फोनुपुगी थरम पांगथोखरे खुंद्रा पमखा लेकाई साखो थरंग नुपी लुपके थौमिसिंग सरुक याजा पांगथोखिबा थरम अदुदा सरुक याखिबा सिंगना मिनिट अनि तिबिन लेप्तुना लेखिद्रबिगी थवाइना इंगना सिगना मपुगी लेकोलदा लैरुना मथौनिके लोइनना लेखिद्रबिगी इमुंग मनुंगना नंगौरिबा अवाब सरुक याखे सालिबा थासे के तलाक हमदोइदा मणिपुर साहित्य परिषद के वाइस प्रेसिडेंट के थौपुरंबा ओजा थौदाम बाबू बाबा टोम बिना इखंग खंगौदना लेखिदबदा नहारोल खोरिलोल सिंगलुप संगलेन लखीपुर मालादेश आसाम मणिपुरी चनुरा खोरजै लुप लखीपुर अमदि शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंडिया लुपना अवाब फोंगदुपगी थरम पांगथोखरे पांगथोकिबा थरम अदुदा इंगुदम बिनोदिनी सबम ओंबि जयंती कैसाम विद्यापतिना फंबाक तुलुंगसिनके इंगुदम बिनोदे सबम ओंबि जयंती कैसाम
Vidyapati Khaidem Kanta Ngangom Baba Masa Amadi Marangtem Sobitana Singba Miyekana Laikidraba Oza Baba Tombina Miyam Amadi Manipuri Saiti Gilamda Saukonaba Toramba Kayabu Singtaduna Wangangke Ningsing Bayai Oza Thaudam Baba Tombi Lising Machapan Nifu Humdoigi Apringi Tang Nipanda Bina Kandi Part 1 Lakipur Kasar Assam the Poke Matungda Hozaida Kundaduna Ayiba Singi Barekta Laiki Amadi Sama Shava Ka Oina Tabak Thalum Kaya Tauba Horaki Housing Asiki Sanabaki Pau Equiki Channel Sports Journalist Bayang Taldam Nigi Lobirasi Mamang thagi tang kunmapal digi Odisha gi katak ta pangthokiba mapal suba National Opal Taekwondo Championship ta saru yaruba madi medal lauruglaba Union Taekwondo Academy gi nupa madi nupi Taekwondo sanari sing opagi thoram Union Taekwondo Academy na sinduna ngasi TS Paul Manipur Women's College Mongthangai da pangthokre pangthokiba championship asida Union Taekwondo Academy gi nupa madi nupi sanari kuntra mapan na saru yakhibada gold taranipal silver taranithoi bronze taramatoi pun medal nifumatoi lauduna Manipur gi mingchat porakhibani championship asida RK Hari Piari S Anita Chanuamadi S Singajina Manipur team gi official amadi coach oina saruk yakhi Union Taekwondo Academy gi coach Soraisam Anita Chanuna Academy asigi sanari singi performance singi matangda paumi singda phongdorakhibada May 29 degi June 1 bu pangthokiba 9 National Open Taekwondo Championship ta Union Taekwondo Academy Mongsangagi akhoi player punna 39 participate tawbada gold trying pal silver trying thoi bronze trama thoi lawaga akhoi Union Taekwondo Academy amadi Manipur gi damakta mingchat puraga akhoi lakchekhi akhoi masidai sida coach ahumna participate tawkhi mamang ju akhoi corona laigiba dagi singi chaw dagi singumba thokpa mayamda dagi ban strike singumba da training matam jana tawba ngamdaba Chumba aduga maruina akhoi hojiki equipment singdo akhoi di pura equipment da de akhoi zero ne adu sigumba si loina pulle Union Taekwondo Academy si 1998 tege akhoi na hodok chagibani adu 1998 tege hodok pada akhoi oja manga na hana tawami mang NG Sunita amadi RK Hari Piari S Anita Chanu aduga akhoi humna haibadi yamna wana akhoi tawjaraga masi hojibukta state championship ta champion taraga leijari aduga governor cup hoji akhoi 17 lak sure adubo hobodegi akhoi 1 daina 17 bukti hoji akhoi Union Taekwondo Academy na champion taraga leijari akhoi ji hojibukta akhoi champion tariba school ji akhoi gi lainga ki keno degi akhoi kaigumba mata phangba leite akhoi gi guardian jing adegi masa adegi oja jing na angamba level da hotnaraga akhoi gi keno je hojibuk se dum school je chalai jabani aduga akhoi gi school sida hairaga di hojik makta su lairiba posida awatpagi awatpa ngatane service ta laiba army oigera adagi any laiba mayam na khoide yam helaga phugi badi amta nate khitang da khoida khitang da tawraga laihoba ngatane aduga manual gi kano sida khoina practice tawraga chatle aduga asomdana sensor oire am khena ba difference sida khoina practice tawbaje yam diwai adu amo mukso khoije yamna ko soibasi to ojira haiba ningan na base dum lai haibadi akhoi kano sidadi facility haiba facility ja amata laitabani Anisuba Premier League ki ngasi sanakhiba match singda KIYC Khetri Iril Mapal UDO Haingang WFC Wangoi amadi Rau Lairing Mamnikai Mai Pakre Sheikh Babu Macham Memorial Trust ni sponsor Toraga All Manipur Football Association gi meng makhada mamang thagi April gi tang 13 gi tim 35 grupani thongna khaidoktuna lamlong thongkhong da leiba artificial tap ground da sanaba hokiba Anisuba Premier League ki ngasi sengmai kaujinglei ground da sanakhiba ahanba match da KIYC Khetri Iril Mapalna Sagolbal United pu gol ahum sinoda maiti bu pikibane Anisuba match ki sanakibada UDO Haingangna Dem Rao Awang Sengmai pu gol ahum amada ahum suba match da WFC Wangoina Amopa Moirang bu gol ahum anida madi mari suba match ki sanakibada Rao Lering Mamlikaina IYFC Imphal bu gol taruk amada maiti bu pikre
Saliba tha sigi tang 13 35 phauba Kingdom of Bhutan Thimphu da pangthokiba 15 suba South Asian Bodybuilding and Physics Sports Championship ta Manipur Amateur Bodybuilders Association Ambagi bodybuilder K Arnold na senior gi kilogram marifu da bronze medal laukre Yumnam Thomas na senior gi kilogram 35 da manga suba position ta khi Makataba sanabagi pauda Tarulak Suba Kayo Trophy Lisingani Kungamanga winner Imoinu FC na Waikre Kumbi Adras Youth Organization Kumbi na Sinna Team Kuntrahum na Saruk Yadana Group Mari Thona Khaidok na Kumbi Kangze Bunga Sathara Kiba Knockout Open Football Tournament King Asi Sana Kiba Final Match the Imoinu FC Tera Khogna Mema FC bo goal ahum sino da Maitiba Piduna Chatharak Niba Tournament Asigi winner Imoinu FC na Waikibane Ngasigi closing ceremony ke thoram aduda social worker Sanjoy Ahantem social worker Kangenbam Surdas Amade Atay Sagnarabami Kana Tarama Pusing on a Saruk Yake, Winana, winner Oikraba Imonu FC Amadi Runner Staraba, Mema FC da Ngasika Tarama Pusing organizing committee na Piva Cash Prize Lupalak Amagalua, Loinana, Trophy Amadi Lufali Sing Yankai Loinana, Trophy Tim Singda, Pidana players sing Puning Tawat K. Ngasika Sibgas when a Saruk Yakiba social worker Sanjoy Ahantemna, Zibgaski Waru Piraduna, Idamda Manipurasi Apaba Sanurikaya Irulungda, Mamali Yamla, Posakaya Lutuna, Laibugum Sanurikaya, Masik Mangal Toktana. Laipak asigi powerhouse of the sports a haina sakang nariba state asibu hiana sana konobugi lamda masek mangalaiba sanarui kaya thoraknaba marilanaba singna afaba sports policy ama sem mathok tai haike mamang manga adagi haudana june tara faba walid Sinduna Wabagai Awang Laika Community Hall Satarakiba Kunmangarak Suba Aramas Somrendro Ningsing Kumol League Kam Knockout Kendra Wise Open Kang Tournament Listingani Kungamangagi Final Matchta KKFC o Kasamtona Walita Wabagai Bo Panjal Tama Pantara Treta Thoiduna Kungamangarak Suba Arambam Somrendro Ningsing Kumon League Kam Knockout Kendra Wise Open Kang Tournament ki winner Waikre Thoram Aduda Manipur Kang Association President Maikam Zadumani Kaksing District Kang Association President M Gunesor Manipur Kang Association General Secretary W Joyce Sankar na Atay Mitung Singh Oina Sarup Yake Elang Kampopi Playground da Development Youth Association Elang Kampopi na Sinazatariba Let El Sana Eles Ingam Memorial Trophy 9-man aside Open Football Tournament ngasi mga ni sanba numit ki ahanba matchta hiyang lam wabagai FC na apun me FC 10 thabu goal anis no the mighty pikre aniso matchta Mukhai FC Kaksing Kunauga PSDU lamzawga sanabada api matamda goal ani ni sanaduna draw satkhi bada tie breaker goal manga marida Mukhai FC Kaksing Kunauna mai pakre Hajiro Shalakpada Maru Bapau Amukahna Thiba Kangdana Lakiba Sam Abdul Kadir Samuro Maka Lekai Maning Nambul Tulil ke Torban da Phumlaga Thamlambadigi Asib Haksang Oina Phangle Misi Asib Yaning da Bak Phongdok Tuna Ngasi Ahing Nongai Degi Pangal Tem Manipuna Matam Kaktaba Total Shutdown Lauk Chokre Amasung Segmai Dam ge Mari Lenaba Department na Yengsin Bidre Masina Laumi Kyana Lau Uba Yadabagi Phibam da Leire Hairi Ngasih kita maktu ISTV Sandok so Manipuri Pau Sumatang asal detention zari meyang tabiri pemayam pun nama kusu amukahanna